Mensang mau korusia mensang kaselelia mai Jacqueline me bilto dar pong college. Uyen berka kiu kiang chay masanang court. Ay penene kampakapay tuan ay wen pompe. Kalangan kiang komoy mukachung tota. Ragaran me bilpan tota mur kalangan kiang komoy. Mukachung udi o komoyen yang korong masanang court man masanang ranwat. So, semua person, semua chino beef, merlin. Mapilan kian so mawan message seli meje kanan pito ta. So, mensangan ranwat monai pan chapipan eu kiang kecil cha ekisin announcement simpakair miame tueteramen pita kitong iya mo na raipan ko popo tape wegi ai wi kangka kela kaking kecil jalan nanti yang kapungala jalan nor niya jalu ye an ki chan so mau so ma kom kenyang sarawi wasakis upside ko popot ngoyai pot kakuya onopon zoom miya na zoom check up wala private toare check lang panak check ko say onop whiteboard pilay sinin kopopod elega kuyaw pon zoom and so me chay sola sansal mo kom kakrapa kita wasame kom pangka saraw ya teta mengkakilakayan ke chay niya chay burta temona chay mayor chay lirirong nan chay nor miya chay megot me chalanane take care of now to kapungala ansawat kasi yayar mamiyar mas mechel kailong kite munjiji ante okot me jay sutaban men okot me en kau kitel di sang patlonan wing court patlonan wing court pan piloto review tami ko si ranjo ongatar mas me pum or mas me sarawi jay pulan sa magchay sapal jay mamor ko morin sarawi po kadis oli to ja court sarawi so maceban papa kauno kaun Jesus masani suja makakitawin niya to maso ja bengkiti amor karata komu yongoy chaban bengkiti a chamor chaban menasa tamet deep just an excuse chechuka excuse ki court mon court and so what and so kopungala and so what and so no pata so imi kiyang kitaitel Bible study ya kono pata bilewos ko sa yame it's just songan bills momotso ab men encourage chelanana kono peta niya begin kosko sayang men pombe jojo niya bil stowe ki iraer magchay mi milale tebil iram book meinda chelen watoko ngai bil stowe ki pui bisojian Bible school abi jemewia ipsapal ogen watak ne buk sarawi so mi men encourage men kakela kayang kechay komanane ipsapal o watak buk sarawi ang sama kamu sabal nga nanggot patlong remui nga nanggot pangkaskuli kamu i me miyak ngen sarawi kamay patay pokita chel taman lelong kapal nanita wen Christwood o nan nga natay kan pangkanisin swit lang ngen saraw me ban song kamay ngen saraw me ban song kaway chel ban chuwe we kisan jojo abu me miyak ngen saraw me kumpataki yang ketay bisetiki kan me pit kauno. So isin announcement na. Ansa makala net te makam katao karong ngilemur kam men ko popo so jawa sama kom kin sarawia te kom sasiya mo nang panapaliala wiya popo tap so jawa wiala eu so jo kechay men pambe chay ngoja pak mawar ang mo silangan ko chelanana ka sarawi kasarawi la palwara chay ka po masuak chay mamor ki maurin nanak maurin nanak, maurin kamal, tip kaima. Michelanana apaliala, ang sa magchelwi mamortra. Karkarata ma, pwede chay salidinanim, masananggot sa salidi, ngayon saraw sa salidi, sapal manggot haramas, sek pabuktala, mimita, punsampawat. Karatak checkak, eupanak, checkak sawas pa na. So miya na isum, kam ka call to, na number 808-280-2916. So kung call ya more private siya ko lang Zoom aron siya lala ono po na bil siya
kapabot pon telepon. Ay because ya macel ban free more kom kakrapagi da yawasa komen board da komen ekarodo isme komplement renpil kapagap kenok aptama kayo kasambal kanon udial makompaik o kamuyayar kakwat. Okay, so atrail wasame udia lesson and rancho wasa kinapala ngaramas chojo pilil ngoy apal ki apuan tilutuk meyasa ibane ukiyang kitaymen sangat kodiali saksidu karabana apal poeki kodial weweki aramas man me what kaite what kapunchingnyata ira ekilangata wiya kapagap ata son waraking Christ memi pon teke patmos ari wiya eye wang kauno kasaleyang kodial wowoki kilel the vision kaite ka uraman o kodial wak pasang kodial miapak ibigin kilang kodial ibaba de momod wiya kapagabongay nalang rejday ka kilang tama wiya ansou kay tuwa vision kay wiya wisok makapangwata kodial turin so lang kan wat sawewe kita rakin luste rakin gamba tang bogita akasabono bona kasawewe pues esto events yo kay tuwa koko apo koto nan kodial ari wal mentunia ta tuwa events kay ansou kay wasakay wak pasang apala kipana yare uyari achai wasang kawai so tama ko yoga sambal kono bata ari iban wataga cha ekis wasame kodial isak silu isak eu kodi so son miko saya son orakin Christ imenjungi tawasa so aka saya ka ekosayin aramasaman makatede ibil kilangata aman man kamasabuek me kokota sang nansap kote meriau tuetra koten sip o akosay tuetra am dragono ekintotongi manaman loud en kayon mano mon masa o kin utronong sampa o tuwekan koros renpungi kayon mano me ola loud modier man kamasabuek karyamano uyadar sangan manaman kapuryamoy kay o kamaredi sang nalang kisiniyay mon masa naramas koros katawadir tun sampa koros manaman ko me yang en uyata mon masan kayon mano pues ndang chun sampa koros ren wuya moment tika nani men kawawi man me okilar katlaso ap mamorta epil yang karyamanen man manet Koburmawis yanana puran skulin bombe evil yang karyaman and man manage and kiyang more nan tikan me kayon mano wen kak lokaya o kemela ramas chocho me soche pan yang pungi tikan nanyo kiyang ramas koros me chik o me lapalapakan me payamau o me samomokan lutu o me mayaukan kileleu ni porail o palemaon deni chomorail kan sotra makak painda megot tenatkila megot maklel wet socha miare dema e sotra klel kidi maran mano denampan mareo ar wasakiset me utan anane kupurokong are meman me lolokong ayan rapakita wewe namban mano po nambawat wewe ki atanaramasaman are yeyi wenapuki wenaisak weno tekchaganinda
666. Okay, chay bang kilang iratuk kay ewa ka saya ngoya repeat kilang ata man kama sa puyak man me kota sang nan mataw kote me Isaac o mange me isu o pon ewe kote Isako ni me kapata o mare o me lalawe kot me injingiti pon mange ko man manet likamata leopard man neko tueta nen per o awa tueta awan lion dragono kiyang man manet pain a kel mole o a manaman encounter wasa likamata eu mange ko ola loud a ola ko modier chun samba koros a priamui kila kamaula wet ye mere itawen kila man kama sa buego aramas korosa pongi dragono buegi a kiyang mano a manaman Israel aripil pongi mano intinda isme tueta man manet isme kak mawanyang ap muyang mano and we are songen lalawes with chorus o en anekila manaman encounter wasa aren sampong paisak riau ap chapiata lalawa kot maren kot champas sarawyo o irelkan koros me patro nanlang ap muyanger en mawanyang sapulmang kot aramasakan o kalawiraldi o kaun ta kaina koros way koros lokaya koros sap koros aramas koros memamor nin sampa pan pongi Israel koros me atarail kan sochen jingti sangnen nin kawa nan puken komor and sapulmao makamakamalat Armeman memia salanga men ronga en rong meman me pan lodi e pan utan pan lodi a meman me pan mekila katlas e pan mekila katlas ye met mekare ta sapul mangko taramasakan ar utan pan kin kanangamayang apal oposon kelay kupurma istuwe kita me chap chani isa keo abu wada kalara isa keo wongay product chap ni niyo cebang kapakap welcome korusya metodota kalangan kiyang kot amail naur kalangan kiyang kot akachan muitan cedene ko pana sa masan mensangan ranwat o main count Jesus kalanganan kami kapanga maramus saraw kalangan kapang kiyang kami sa mamulimba bebodan ngano mananat naur ngan saraw sotrat wewe kami mat sambatagat song kawit kamat panan nganet kom gatong kupro kapayata maur koros mempompe korusya ay panenay iralagan may bilisudra wewe kiyak tonay wasa kung magatun moitang kit sen gake ukupana sa palmamumasan sen kakpayaw tawat kapana o Lord ang karatat poson nituan om katun masanis and der maligi ate upanakan nituan imunan sa wakarandor kapag kiyang komo yung katun kapayata maur korusya me soma o paliantang na soma ng palwaray kani kawuti ni marangkaon Jesus iway kasang masan soma ng palwaray kang korusya ikitim kong kitintan Christ me sotra soma te mela kahit yung komo makatun muitang pan overtake at maur apsaban maur saban declare sapol kalangan kom gatong kupro kapayata transo kom gatong kuporata kapayata maur korusya me mir nang college maur korusya me bilbanto tamur o iralagan me bilban rong mor pakremung ngay saraw kom gatong kawasak masan ng court nanat maur o Lord sengka kaitek rong ap sengka kaleta wokla o maurla numaro kalangan amen Amen. Kom gat lepo-lepong coach yaw sama kom gat katia ranbot. So imen kapore yang acha masan ng komor, masan yeyas i kalangan ki melel masan ng komor. Pwede masan ng komor yeyi count Jesus. Machepang watak nan son eo
ako sa ya me imasa no o yara masala ye yara maso me mi re child are ye count Jesus so men encourage como ya wasame como ye katkatia kokosania rabagita puksarao masacho puksarao rabagita puksarao iyan son limba ko puksarao met pueki sabol mangot limba ka sa tomoitan sampa anutachanak pumaudachanak como yo ngai sa tona pata a pueki sinan so mau magchay memora anso mawan wata puksarao niya sa makamupsapal ansa makamaleta Christ como yo wat puksarao ya memore yes abang wukit kichay abang kakilakala chay poso na ban nan sampaw yuro chorotala como yo ngai ban marmarain la pachabang kilang mau tatokin leman ko chaban udial anso me yapchak yang Christ na ananay more luka yang Christ na nai more i more nan 97 duwati yaleta Christ na 95 Fiji ngay kola ponpe ansa may kola ponpe patrong yung ay kan missionary kan apcho ko sang Fiji so iray ko to ari aman miya aman hol sa yo sa ko sang ye kamele makaw na metatongki eu mensang rano monat devotion monat wiat kaw to kan mensang all manat facts to ansa wo ay bota ime kin kawit to kan efrio nan bombe all of facts to ren Liza, tarabuyo mo ko sa iya tamak chay memorlalan sausage. Biyayi tatawagan anti-Christ. Tatawagan one world government. So ni ansa mi yale da Christ I malya lan so koros o yopen kiklan sili. Awi soja expect te soja kasik mi ban yo memor chawi. So tama yawi nan report me so what ko right report. Ola scientist kosko saya tuan chipo imena ki sair pueki ipipriamo ki puemena buksarawi aptren men pumbes chewegi arimen ko saya ta pueki achai mi milala chaltelodi ang lala so dama ola kosko saya scientist man yang buyada beo wiawita sang rempenena yome kopo boy ran mo dan chapiata armas kopopo kan apa chongrai ko tu rai influency te kalkalau te la arai advertise paral arai kendo te arai tamaral vision te tamara mangoto kan mo ramangkaunta sampa so ramangkaunta sampa so ola yang ko saya me yang scientist yang buyata ape me chipa me puksarau ko sa yang chana na chay wasan wata tuwana bang ko yang nan chomo chelo ko yang ni child so ola ko saya me irai scientist kay red tesi ape o retiarata me nampaluar iwasao ni pa o ni mange ime temperature at wecha kara kak Tebenta charge chipo kwen uya memor nampaluar man agak uyata cancer abe agak lead to somao so all makatarang kitarapo to which a back out asola menyang poeki andame miyara mas kalogong te somehow court intervene court moitangan watakata na buksarawi court moitangan aleta Christ niya makalogong arian sa me watakata pull out sang within scientists wa i chapter warning so lang so an so koros doja iya sa me ko do awis chelama me banu yema morcha iklang ya sa me udi ranjio nanay kosa ma o may bangklang ni child page po ikaraban ay wiata and group nan Facebook pues ischano ko wagi technology apila may bangko la live on Facebook po imen korusian kanya pachang achay Bible study ka karita kalangan ng kumalkan mo share achay po ko share masa ng ko achay machay sa pata ka ala tama kano wiya wasa o klang mejekan so ansa me kompang protomorte ansa me child neck check nan photos eu Bible study bankin na bangkang post lesson kan pag may lang ka katarobwe study kiyo pasang meje kan
open songan me ikon me aban so say chay so Bible study ranjio yudi wasa niya kasale miata pilwewen ma kamka Google nan sa umpukana wasa tuwecha nan 15th century kodo miayer plan and count samba 16th century 17th century wina okay so dame mimiki ninomoni through money mereklang apan sang nemoni merapang kaun kita samba pereklang aramasana nemoni aramas memor kemoni moni mawia commodity te tipsawan challenge morki pun sambawat so through money Imeni rail sign a mimi kema. Mia rail coal. Illuminati kaga kola mia mi takre tametrin sign ko. So puinin Satana century ko matawa. Chay mamor nan 2020. Anan 1776. Rakoko taro oraman. Marabang kaunta samba. So nisongon buya pa toto. Wiwiyaki so chay pangkilang so mawa ramen and godong pun samba and moment answer what 400,000 and aramas ko po ko Russia nasa sa court sitin wiya yuski ap chay pangkilang po chay pan malaw la nan wata-wata ko sa yame 10 yeah andame mga me isak kote me isu mga me isak ko sa ya way kan me ban palian da so cheban klang nan nuskan ko sa ya Israel way kan an sa what resign treaty tuwetra eupanayo marapan wipe out Israel sangbon map tame Israel ki once again kingdom riau bebe when Satan when God Israel wiya kapagapagyo wiya kaita kapagapagap chosen we yo makauno plata o claim sapolma pugida posonena pram karta chay korusema poson Kauno court me papa manifest re through Jesus. You could tell me we are la Syrian court sangren ya kapayena pram posonena pram me kodi kodo karata ranchiyo inta yang kecil yang mo man na ibuksaraw yan nang buksaraw yan magkakair kita ponpe hindi wo kitala ibuksaraw yan magkapang kamauru kala kasi siya na niyo buksaraw churor Tamakananip sabal. Ngunang gotang patlong rem, wat puksarawian. Wat puksarawian, wat puksarawian waika mo. Makamangi, lo kayang wai po yung kalaw dela chay posan. Tami ko siya, way isa ko, rail sign treaty. Maraban payang Israel. Okay? Icha kisan one world government ma. Icha kisan tama chay kukuwi mo chay o and 10 heads mga may isak nang koti alisak silumikos ko siya kote horn 7 mo ko siya kingdom ako siya way okay so tuwa way tama kaunta samba kaunta nanti kan kukuto so tama kaunta Kokodo, Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Rome, Antichrist. Okay? So, chay mamor na Antichrist. And sa Christ with you, Rome no moment power. Israel may bin kalobualay. Okay? At moment ng pungan Christ, kodo lalan nan mo yung Antichrist and the undetermined as chunok sansan. Is modan rise up in power. Apan sa what is me tame
we kaisua ye antichrist. So iliboma maranda corona is a makeup sickness. Mia jame ta kre yeso sangya ni ay kenidi dawen prophecy kan kokop nang puksarawi watwatek nen sarawi kawit kinuk tamemelen mia ta sokop kano yuta donki yasawat sokopaka on court site warning sapol mangko charamas pagchailan prepare. I mean that God is so beautiful. Kotinan mau limba. But Satan momang kam kamasang chela we lose you. Kam aban kamasabuya ko maramas man mesay kono bata. Okay? Apong kamuyo ngoy tamet cha look forward kay that chaban chan golok wasa ka sa yame. Pinin Satan na raban mawinong the way ka. Eupanoka, Raban Mawinon, Sapol Mongo Charamas, or Raban Kalaway Reldi. Okay? Up mon met Chepan rupture, maybe Kankakela can get child on a patan so what for my Musan Bakaran to book Talan and long up there ransam. Okay, so yes, today is the day of salvation. So dami ko saya ko te me isu ako saya authority ako saya kingdom me kakon pun sambawat dami Jesus got to pun samba dami masani kejai me koi patwada ko ngarmas yipsa bala leta Christ Jesus to uti to sao aleta Christ pagangka padlong in the kingdom me gangka padlong nan wing court kaun Jesus wator wing court karata wing court ako sang nan lang Komgak memor ke win koto ran wata me kas kasayama antichrist mark of the beast women warning aramas rangak utiali tama wiyaw yo weweki a Bible study moren met kola imen build your kingdom imen wado lesson kan te kawit kan mepan kakairata amposon komuyongo ya taposon metaban mor kila karata chestana na bebon sa sakot chana na kotok yata taposon na sawat paanso me koronita bebok nan lang okay Jan yang ono pata. So anyway chalayewo ma. So wasa in 1976 rejapta Mia Rael Kendon will par so when karayang elen wasama poren masaminya komban Jacque po advertising Satan trinaramas changan sili ligawi Rael liko trinaramas changan sili niminim namare Rael product wasa chojo cheban kilang cheban tiwi na samba kilang dominion in Rael product kay dia ka chayo chopuin apin jo to rebel use music ape cheban kilang Rael kan meperan ki secular music ko din sambakan aman aramas kenchugchug asa kawano limbakonggot lalaut la job ma kolar wiala star nan Hollywood ape tame wiya ka condemn Christ pokita rebel influence Israel influence nan factor corrusia Israel influence nan education okay rebel influence nan education imakareta puinin Satana ramen wipe out aramas me entrepreneur or so long entrepreneur tuetra come and break out wall and influence ko aman makasa maka iputi testing for greatest tuetra ke acknowledge me mia planen got maurem loudrem customen en kaga mo nagsangatra high school college drop out aba ke dependong isko makano yata isa manarmas kame puinin Satan men wipe out porandamere katrapo nga Rael plan. Okay? Okay, child so lang, child ininan katrapo nga Rael plan. Para Rael plan ramen neutralize aramas corrusia ramen counter. So karapan na Rael yata sumaw ramen depopulated. Ramen kamalawlaw yala aramas. So kan matawa. Mon sumawaw yawita pilgate mimir Africa. Sambar
we at the talk in charity, the talk mau kan, puen kak win aramas. And so me sumao yawita, push me, okay, dog randa ta. Immunization de. Yatan to is sasala. Buito ko me wato so mao, o ito ko me bilpang wato sa mark of the peace. So tami someone indayang ke child ranet. Iyan sa na chayban tan persecution na chay poson. Imin chaylan kelay ki. Kung magchay sa chakela na chay poson, chayban lodi. Saraw ka dito yung chayl me, magchay biyalar sa polmang court, at chayla pala ito marka, napuksaraw ko siya, wasam chayl watak na mensangach, ariya chay lusangay wengot, po chayl deny. Ari, anso me okay mas kinita kray, dapat mark of the beast. Ayay karapan ay koskosoy. I mark of the beast and ma. Apan goto ni morning, apan frozen up soon. And so what come yung oy taka chang silly use morning. Aptame winin one world government da wiya and the cashless society. Come solar banta donkey hard, come solar banta donkey morning, come banta donkey chipo. Kolong nan mange, kolong nipa kuwita swipe. Miyayar mawiya moima, mon poren masaya sabat nawi. Arya momon pon masoki nito na prokaklaw ko rurang kit ko milalain mo. Aong ya matak ng kapetia, matak nan mong yung ya, pwede sa tayo mo. Arimimeng kakela kakano, kateri tawin government, itawin puksarawi, o prepare po, amposon pan shake. Kecil pan rupture mona pan switla. Kecil kan me pan lusang rupture ap kam kamelele chakano. Inanen lok laut chay pan kola lale. Okay, so kapang kang aleti chipo. Po chipo wat ke lusang wing god. Tetron ke kamelele kauno. Okay, so Satan smart. Es choka kodo chanda. May line to ipan chipi kumaldi. Apan wiyata saman kama sa bueng kano apan bil introduce ya solutionen. Weki Satan at the donkey aramas eosa mea ansou ban nakier. Eosa mans ansou ban nakier. Nan maturi sa limau makompang watak murunmet. Ako sa yame nan hell uya widang Satan o na angel kan. Na demon kan. Okay? Asuya we hell sa tuya widang kamuyongoy. Count Jesus pagong kajan. Pagkita kamuyo ngoy cha kapag pagkita na moment court. Kareta Satan kung kailong kung kachay po anso koros mek lang kachay eklilang kauno. Satan man wiyala court. Ikarapa na pisigan dito sang nan lang. Ariyan so koros mek Satan kilangok chachan makapilpipon sa court. Satan kilang niyam kapag pagkita ni moment kauno i kailong kinok. So atang kinok punga atang kinok kan schuka melela atang kinok kan we are more chorus makansin suwatong kauno. Ap kauno tame utial kichay laramas o away kongi apagpagay kichay door solution and yes solution and chaylan ipsapal chaylan poson count Jesus pag chaylan more la. So ikos ko sa yan na lesson man na pier ko asota ta kameleleja Jesus polas chicha chaylan na surrender chaylan na kapreyang niya chay more. Lang makamu sa chakela na na more in solang utang kampanaleti chipo. Ngoy pweki ayasa, I'm ready. Sang kamalata raban bilwado makauno pantin coach kisang child rupture, government force, lang po government pan force. Muni pan frozen up so ko masa. Mano muni anana miminan tank, te kanana kiyesang. Okay? Apo lang child mempumpi machay pan sa rupture chay mimisilinan melan chay chukak wansa pape. So imimen kakela chay enter la malama mesamba tu cha chay mamorna na munanso. Chay mamorna na imunanso me chay na proton court. Chay na proton court. And so lockdown na proton court. Lukuriang court karaniyo. So cha deep yo makamatawa magtipan ke makauno panso cha mako. Lesson me yapchan kanakela panasa ngayo te ayo. Ako sa ya me tibin lalawang ng saraw kelep makapansyo ale kitipom makapantipom. Kapag pang kamarama sabi so kapag makaw na pan makong.
lalawa ngayon sarawat ki aramasaman me so jeep sa pa so ngayon sarawre o so drama ka bandipa e punsa sa kamor me Christ wato riyay me mengkakela kay yuk me miatra hope so lang ka sa rupture na nemos walu isa keo anso me so lang ka pan rupture makamuyo ngoy luwade chapan chancel chapan men wrong tama chake kinindin tao ilusanger chapan men wrong masana pang wasiksang aramas pan wasiksang okay pan morla anso por rekamele le ita restaurant pata orapan meki laral poson apchasyo mangola nan lolo kauna pan mo ito ang parisu Satan pan kaun ime wasakos ko saya nangakos ko saya cuma pernah nang wata pwede ka pantela akos ko saya tuan kakak prong watak more rise up peace lo kaya ngayon da peace sesalani pampiya peace ye antichrist so kokopong puksarawi makaskasaleta yung manang sa korus yaw mountain lake labala earthquake you name it song riyaw traluwa song riyawa ye antichrist China sa maweka kokopana nan ran riyaw sa malaro China proclaim million in Christian in China ran kiti kilelen Christ ko Russia o irailan William kiti kilelen hi aral presidento so ansawat kichay sa ulan chay biyo kikilan sili yawasa miya cha antichrist patabatakan sa Christ kachto antichrist ma mapani munan sawa ko Russia pang kilang pa pang powerful yime pang control ako say way ka pang chang pa o so lang pan moment tuki lawa pan moment powerless apa moment subpopular apa moment kabal puksaraw ka waiting child and there masak aramas makakemela ta palwar rustu kakemela ngayon como yo ngoy muruna ta pan mela churchmen kadeik au yawi kita kadeiginta ka uya yang Christ pui Christ ye kamorpam kare daimen kakela kay child and there masabwe child luka yang Christ na child more child and what child but then kapakap puan sa rupture pang yaw child pan rupture chama me leg labalap ko to mo child moni pan frozen aban sola kataba manom million nan tank one world government aban frozen yala para pan wiala eutra kopa te eutra nek eutra basket aramas me access ang at chipo ni mga ride ni porail imekak yang nut chay watak na wasawatan man sa imekak yang nut so aramas ko po aramas sa momo aramas king aramas ludu li seri so chay libil yata na aramas aban control we chay kak yang nut machala le di chipo chay ban suik charmak chay megila tubak nan lang yawi ki child ama kom kamele le Christ kom aleti chipo kom lusanger wengot okay so God is good samba saik rupture saik yawi so son riyaw mekos kasayaw antichrist ban korusya ban kilang rabana sa is wa korusya ban partisan o ako sa ikan pan powerful koros pana sa ebil pan wiyam manaman matawa ebil pan wiyam manaman ya moment manaman wanapan manaman ka kostay siniya ko dito sa nanlang armas chocho panin dame mo kaw no mo makom sudo yo wat ansa wat kompan kamelele ansa mabang portao kauno ban muitong pokita song pa na chay poson aba muitong ansou nawasama tawa sa ya 42 months to edra parsilu alap
en parisuo. Kauno ban show up po maso sola sola banduo. Iwan aramas jojo arai banke sela arai poson. Hallelujah, praise the Lord. Me encourage cheli mensangan ranwech chelenter la mame masanang coach sa chemelel. Kaun Jesus kasto barrio kit samalaro emasan joyu puksarawi injing tanan dia kan sang nikawaitin ngayon sarawi. Abwe ong kichel memor chanan tin ko dialet. Lelen ko saya buong nanat Bible study in Lokayan Way. Makambang wate puksarawi. Revelation is the last one. Revelation ko dial. Imelasin page in puksarawi. What kisoche eu page anana created. But then kabagap atra hope mimin and rapture. Maka for men pan frozen up money itengong chipo kadera leta chipo Satan. Vaccine i ko sa yomo. Vaccine meduetra toko ewato sumawo toko ewato chipo. Pues kita Israel created pues an answer to corona songan promote Israel agenda and control. Banglang rabigos ko sa yak mail membombigan magin play TikTok. Randama company in China yoma. Ansa download TikTok programa aletin om information pon. Tamara songan buya ansa me till 5G Ansa wat ni tel telepon ka 1 2 3 4G aranda 5G mara songan introduce ya langa ko to ningila mau men ka mau tor ap kela pau ima kalkalaw tela so mau marakatang ke corona kela pan 5G tanae 10 times kela pan 4G karata marapatok eu tower ndukaila ni moment kapan sumau kita arab nanamerka rapatok selier meyer silibuki sama same group in aramas ramen kaunta samba achendan Satan aral target ramen kamalaw ya aramas puya katerop madawa taray kateknan lang kaun Jesus masani nan Genesis niya kapagata ramasan masani chay popotkan chay lang kapara-parala o feel the hurt porque kauno peren ki aramas kauno ko por peren king chay kauno sabol man king chay makomo ipsabal de sai kauno me uyay komuita kauno claim mena komui apni mun mor rala kanta me plata me ban mor la okay pokai ban uyala nine Satan so aramas koros me kopo me lalokong me sosa kot Satan yata tongki anso me chay raiban lil nanel vans chiyang pilata mi vans chiyang anso me aramas pan lil nanel Satan ban so be yang rail Satan ban huang rail Satan ban tokoy rail kalokay rail korur kin rail so jamela nan hel okay aramas pan yoro loko rain so jamela nan hel kamatawa kauno matangki am kulanan hel amen son silu isapuno kot limbakong samba agat kita sapol mayeras po chalender mela chalanan kamor sojo so kalanganen kot ansaw me planen Satan wiawi kot wi ata tangki soko miya sokop na Africa miya sokop na Amerika makasoko sa iyayang katrail takay ma beyond the confusion aramas pekasal chance li rong news sanga trayo weri yaw pepe wen kot pan sa popular rong aramas mistrip sapal mistro kamele de Jesus abinda yang kumail
Sarogate the young Jenny Chabanade, the mark of the beast, Chai Lusang Wing God, Chaton, Cape Sabal, Chaton Miam Poson. And so what and so and so Kakilagala Chai Poson. So in 2015, nituan Bill Gates advertised Mia so mayo, i-just da corona when the Mia virus pango to bonsam bawet. And so what Mia so go, kauno yata tongi. Aman Tracy Cookie, kagak kukalatanan, kagak follow. And 2015 no kauno mama saniyang. And warning kiaramas, keterale vaccino. The number is in the vaccine. Mia so go nan Africa, me kauno pilu yata tongi, me pilu warning kinaramas. So, sangan Bill Gates abere kola ni humanity ramawan serving aramas for and gain popularity. Abanso me the real them show up repress vaccino. Oleng got makauno yata tongi Africa warn rail. Maldeale number mi minan vaccine. Raban resongan number yala ramas pon. Poy kita rabang control samba. So iban uti wasa strumen way some time. Women focus on build up a type person up. Kasambal yan warning kichay po ikan bil puriya may kila. To remember best way wagi. Anyway, God is good. God is good. God is good. God is good. Ibang kapag tami yan ako serin kapano kagak kali amor kagak ndado am ireren kapag kagak Dado iraran situation miya men kapo da ya to po lakdi ikak we assume kak we counseling marriage tame chay ban focus on kay dek Satan ab chalanane aware pok chalen de lodi ok chalen prepare chay more pok chalen more la hallelujah ibang kapag o man count Jesus kalanganan kami kalangan kiyang kami sabal mo masan kom gatin yeyang kid kom gatin gat kido ka wait kam gachung gach kido nganamui when ka pangan kidrata ka perta masat ni palingen salangat wasan rong mau ka petiya mo yo Lord wasapal mo limbak magam patapat nam ti korusia mamia mapil so mau rong ngilete kilikilang klipwet i-release sapal mo presence power and court ang katlong na namor ke mewe sama sensuman ang palwara Korusia mesodran ke poson release sabal mo magkisakisen poson para poson ng kakraisa ang kakamelele Korusia me maskun sang ni tadagan wudangan trepelagan pitipitikan rail Korea te pitipitikan rail patak likamakan mesodra kosan remi ikemela nganan Satan o nganan sangkoros melikam na bit Satan ay kapag kiyang kamukam yung kalaudela at poson kalau dela tinangin men rongorong o men kamelele ninduang korenita ban bebog sambabon ban kilang senkak yang rupture sakaprayang komuyat more kalangan ang komukaunt Jesus mawiyat kaunat song komor amen 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 God bless you kamgatin kalangan o share message ijay kila and group imenan public Pokorusia and kakyang rong kalangan. Si pamilya ko prayang so juga chayban Bible study klok walu o ijay ko saya Satan met imen focus on build up when God. So listen and more and more kola kasambal. O ibangkin safe nan photos nan ne child grupa may menlaw ko week lang Pillel Facebook media ape abang frozen more so each and so mama check ak eugubana masa ng godmet ma ban frozen more masa no mi rem masa no bang kamorugala masa no bang kamoriala influence in sampa correspond to a abang control abang sola child freedom but God is good hallelujah praise the Lord